Manipur Top Channel की माइकैदगी मरुओइबि इ पाउसिंग म्यामना थमजगी अहानबदा पावर पाइबिसिन इरांग लुसिंद्रबनिना मियामगा लोइनना लुसिननब थबक हौरसी पाउजल पाउसेरी लखोसरगी स्टेट अमदि सेंटर शक्ति पाइरिब बीजेपी लेंगाना सही अमा मखाई सुजिलगलब कुकीसिंगी इरांग लुसिनबा ngamद्रबनिना मियामगा लोइनना इरांग असि लुसिननब थबक हौरसी मियामना मतेंग पांगबियो हाइना लोक सभागी एमपी बिमोल अखोइजमना फोंदोखरे Wangu popular club na sindana wangu ahalop relief camp da laiba inmatesingi phibam yengsinbaga mari lainana wafam asi phungtokibani sugunu kendra gi MLA ke Ranjit yauna sakhiba khongset aduda bemol na hai power party ba BJP lengana irang asi luisinba ngamdrabanina foreign country gi embassy sing MP sing asauba company sing unaduna irang asi luisinna ba maki maike digi taksin baukhre tuan balebak singi Ministry of Consultative Committee की member ama oina makna mapan gi lebak singda makhong paiduna haijarabasu haijagani asoi aran kya yaukrabasu awon ba Manipur ama purana bohana bada Congress party na asupu thaudang lawna bohana gani karigumba Congress na mahakna haiba tabidrabadi Congress ta makhata na yauroi Shell yauduna miyamna mahakpu MP ama oina thagat pirakpigi laman singbo oina awon ba Manipur sakhot ba Manipur ama purana ba hotna bada miyamna mateng pangbiyo Irang asina awaba mayuknariba relief camp singda tongan ba committee ama semduna field work satpa hore inmate singna thengnariba khudong sadaba kaya singa dugi pekhatpa yaba policy program Manipur lenga amadi center lenga ta puthoktuna thabak to onthokna ba haijagani kadigumba lenga asina taraktrabadi mapangi laibak singi mari lainaba singda haijagani haina phongdoki khongset adura saruk yakhiba MLA ke Ranjit hai hauju paliba BJP gi lenga asina Manipur gi miyam kanma ngamloi haibisi mahakna lana si hek horakpadigi assembly da amadi thauram kya da phongdokrabani me ahum digi haukiba lana si gi matuna kuki ga maitai ga tainaba mafam singda angam bahana begi matamaduda paliba lenga asina kuki amadi mitai kanana thaurang amata pekhithidi state amadi center force niyam sumna sisinaduna miyam gi punsi kanma ngamkhidi me kungani panda wangu sugunu amadi tangjeng gi mafam singda kuki amadi mitai ani gi akan balan chathaba matam aduda miyoi kunga manga gi punsi kankibadu ai hakni haina MLA Ranjit na phongdokladuna kendra gi MLA minister singna masa gi kendra gi miyam adugi punsi kanana bohonarabati thoklibi irang asi makhatana sangtharam dabasye lam inchi ama kaihaloi haina wajau ngang libasi minister nongthomam berena kuki ga tainari basugunu da aina tawri basugum kari thapak tawkhibagi haina thoram aduda phongdoki Makasa tharak poina to papawm hanagi MLA loken ki khonbo niumai yauna miyoi kya Congress ta sanglagani kumja English singa niga kunga tereta pangthok kodoriba tarak homdoi suba Lok Sabha gi mikal naksalakpa ga iroinana political parties ki marakta asang bathaumi ama oina leramba miyoi kya party hongduna sangthok sangsin tawbagi thabak hengalakli Janata Dal United JDU da candidate oina mikal thenakhiba Sagolban AC gi hanagi MLA Dr. Khwairakom loken Tamai AC ki hanagi MLA ki khonbo niumai yauna tuan ba miyoi kya Manipur Pradesh Congress Committee da sangnaba thaurang loikhibaga loinana hayeng ayuk CLP leader o ibobi MPCC ki president K Mega Chandra yauna party AC ki maruiba thaumi singna makoibu oknaba thaurang loikhre haidi hayeng sangbada yaugadoriba maruiba miyoi singdi Tamai AC ki hanagi Autonomous District Council ADC ki member Tadinang Gangwai hanagi ADC member Rangwangdin Abonmai hanagi ADC member MP Zong Tamai AC ki MPP ki active member R Duidi Koidi active member Adam Thiumai yauri Presna phama pawama ki matungina lakadoriba tarag humdoi suba Manipur Legislative Assembly ki mikalasida hauzik paliba BJP na lusingba lenga sibu maithiba piduna Manipur miyam na pamba lenga ama semnabagi panamda tungan ba district singdagi hana MLA oiramlaba amadi tungan ba department ki makhok thongba lusingba kya International Congress yaunabagi ayaba lawba leire matamgi matungina party asigi satna kanglor ngakna bahona baga loinana party asibun nungsiduna sanglakliba miyoi sing harau tiam opagi thoram mathang paikhatnaba thaurang tawri haina party asigi masinjat palusingba mana phongdorakli pausina makha taraduna haukibasai English singaniga kungo homdoi me ahumdagi satharakli balana sida state amadi center da lenga pairiba BJP na miyamgi aningba apamba thabak sing pangthoktuna lana si lusinna na bohona bagi mahutta lana si sangdo hana na bohonari
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯔꯥꯗꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ 34 ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯛꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ 34 ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ CM Biren ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯆꯉꯥꯡꯉꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯔꯕꯥꯔꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯖꯨꯕꯂꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ CMꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯛꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯕꯒꯦ, ꯀꯔꯤ ꯂꯣꯜ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤ, ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯒꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯗ ꯌꯧꯍꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯌా ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ 34 ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯕꯗ CMꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯃꯦꯟꯗꯤ ꯄꯤꯅꯤꯡꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥꯎꯇ꯭ꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯊꯥꯏꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯨꯠ ꯍꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯔꯤꯁꯐꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯕꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2018ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯁꯐꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ NEET ꯑꯃꯗꯤ JEE ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 22 ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 6ꯇꯁꯨ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤन ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ꯫ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤन ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯖꯁꯇꯤꯁ DY ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯆꯨꯗꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯈꯤꯕ ꯖꯖ 5ꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯜꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤन ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯌꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 14 ꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯆꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,03,938 ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ DC ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2025ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 1ꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ 2025 ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯁꯝꯃꯔꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ DC ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯄꯨꯔꯤꯕ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯁꯨꯕꯥꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯤꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ DC ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯗꯨꯅ DC ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯁꯨ ꯄꯨꯔꯤꯕ DC ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯁꯨꯕꯥꯁꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯏꯪ 2025ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 1ꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯌꯤꯡ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯣꯇꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ 2025ꯒꯤ ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯁꯝꯃꯔꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 29ꯗ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ प्रजासिंगना क्लेम तौनिंगबा अमदी ऑब्जेक्शन तौनिंगबसिंगना लाक्लिबा नवेंबर 29 फाउबगी मनुंगदा सिरोल पिसनबा यागनी मसिदा मिंग नौना चनगदबा लाउथोकनिंगबा मिंग लाना इरकबा अमदी युम होंगदोक होंजिन तौबगी सेमदोकनिंगबा लोइना सेमदोकपा यागनी मियामगी हेना खुदोंग चानबा हाइदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नवेंबर तांग 9 तारा 19 अमदी 23 दा स्पेशल कैंपेन डेट हाइना नुमित मरी निसुमना पोलिंग स्टेशन खुदिंग द कैंपेन चथगनी मसिदा ऑनलाइन द पिसनबदा खुदोंग सादबा मदी ऑफिस द लागलगा पिसनब ngамदबसिंगना इसा इसागी पोलिंग स्टेशन सिंग द चलगा क्लेम अमदी ऑब्जेक्शन तौबा यागनी हाइदि डीसी ना मखाताना फोंदोखिबदा थाजिलकलिबा फॉर्म अमदी ऑब्जेक्शन क्लेम सिंग असि डिसेंबर 23 फाउगी मनुंगदा
ERO gi level da dispose taunaba hotnaraba matung ing lising ani ka kunga manga gi January amada electoral roll final asi fongani October kunga manga phongkraba integrated draft electoral roll sigi matungina Thawbal district electoral roll challaba miyoi lani ga lising mari ga samapan ga marfuga taret oi yaiki DC Thawbal Subas na makatana hai district asigi healthy oiba electoral roll am puthokpa ngamna ba numit mari ni subna sathagadori bi special campaign date asigi kudong saba lawiduna sei sigi April ama July ama loidana October ama phawbada masagi sei taragani pan sukrab angang singbusu mathangi electoral roll da chalanabagi damak form thajana yagani healthy oiba electoral roll ama puthokna bohonabada district asigi miyamsu mateng pangbiu haina appeal tokhi Makasa tharak poina to perform elected representative taraga manga ki list pisin ki babu ad hoc committee na yamna kan yaning da phong dorakli ngasi rigi horaga numit nini subna taraga taruk finance commission ga unana bigidama panchayati raj institution singdagi elected representative taraga manga ki list ama Manipur Leingak ki RT and PR na director na deputy secretary finance department pisin badu bu ad hoc committee of all Manipur elected PRIS of 2017 yaning the perform directly ad hoc committee gi president Phairoism Heramani Singhana Thadorakhiba sirolamagi matungina lista yauraba meri taraga manga si karamna khalibano kumza english singani ga kungani thoigi October ani gi tang taruk tagi manga suba general panchayat election gi matam loikhrabasu ngasi phawo sahi ani hena taruk suba general panchayat election pangthokna lairi asiguma phibam sida director na karamna list asi semduna finance department pisilibano masigi mahutta election pangthokna lairiba sida PRI gi representative sing leitre haina taraga manga finance commission da khanganba kari kai bi hanakli list pisilibا sing asigi mahutta taruk suba general panchayat election pangthokna ba hona bana hen aphabu oigani haina sirol sina su makha tarakli makha sa tharak poina to pa pawkhrana Purupsa singi marakta thoaningdaba thaudok thoktanaba MMW ga satminaraba lupsinga amat oina thabak lokhatminaragani Manipur Maiti Pangal Welfare Organization haukiba numit tarani muki mamangdagi social media ra tungan masak maming lot pamiyoy kharana lamdamasita khundaminariba kangluk purupsingi marakta yengthinarakpa yaba head speech sing post awamadi comment pirakpadigi madubu kupna yengsinduna laiminariba purupsa singi marak thoaningdaba thaudok thoktanaba khongthangi saruk ama oina Manipur gi kachin koya sin mathungna satuna MMWO ga satminariba lup Manipur Maiti Pangal Social Unification and Upliftment Organization MMSUUO Women Coalitions Against Crime WACAC Maiti Pangal Council Manipur MP CM Committee Against Antisocial Elements CAAA SE Urup Salanpam Village Protection Committee Urup Khunau Village Protection Committee Sengmaijing Khunau Youth Coordinating Committee Village Protection Committee Khelakong Kanglaipak Minority Welfare Organization KMWO Minuthong Hata Golapati Athletic Union Torel Socio-Economic Development Organization Mayang Imphal Kiamgai Muslim Youth Development Association Youth of Maitei Pangal Manipur Maitei Pangal amadi Maitei Isil Inhow singi local leaders intellectual CSO singamadi arambai tengol gi Isil Inhow singyauna khana nainaraba matungda samas ki mahik sing drug yonba drug chaba huran sinthi huran poyaba masum saning hanba identity lo laga nupi angang karantaba social media ra natai sadaba post tawba nupi nupa aronba mari lainabagi video media ra upload tawba pharmacy singna prescription yaudana nauriba angang singda nisa oina sijanaba yaba drug ki item sing piba miyoi sing thidokuna miyam khangna warak minaba haina warip lauri haina Manipur Maitei Pangal Welfare Association gi Secretary General Khuthaibam Wedia Hasana Press Thokpa Chirol sna haidi solosna makhatana hai MMWO amadi satminariba lupsingna Maitei Pangal taba khulsingda awareness piragani loinana social media sijanariba singnasu social media bu lana sijanabigano loinana social media bu lana sijanaduna nungsinana laiminariba phurupsa singi marakta yengthinana basilap tarabati lup asina haksina lawbaga loinana cyber crime gi mating lawduna law gi oiba wayel sathanduna serak phangana na bohona ragan haiki
ꯁꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯨꯗ ꯂꯣꯏꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯔꯨ ꯐꯨꯛꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯃꯗꯤ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯌꯣꯟꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯇꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯆꯤꯟꯊꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃ ꯀꯥꯡꯗꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯆꯤꯟꯊꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯊꯣꯛ ꯂꯩꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯆꯤꯟꯊꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯅꯤꯡꯍꯟꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ MMWOꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ